Unkoğlar yaptı. Kaçatlı Ospaçlarının grupası 8 komanda oldu. Alt komanda elde bölündü. Kaşkacıoğlu Kengeş 1, Kengeş 2, Karavuz 1, Karavuz Bişkek, eksi. Kelli'nin Kapça Karakoç var. Birinci podgrupada oyun birincisi Kengeş 2 menen Kapçıgay, ikinci Kelli menen Kengeş 1. Andan keyin Kaşkacıoğlu Bişkek, Karakoç Karavuz. Derecesi boyunca Utkan menen Utulgan oynaydı, oyun sarı. Sazlı finalga, polfinalga alganda stık çok. Demek kres çok, stık astık. Kaça partiyadan? 30 bir partiya. Bir partiya. Şey hazır atı bir düşman Stıgılar, bir partiya. Kim oynasa kalıcılar oynayarız. Nol oyun bitet ko. Olğonu biz piknike gelgenmiz da bir gün gele çeçkenmiz. Ertenkiye oyun yok. Oşan için bugün oyunu kıskarak kılıp buna yetpe cep dostlar menen oturup oşol ele başka tema yok. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve la kuvvete lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allah'ım özüne çeksiz maktolur olsun. Sana peygamberimizge durus salavatlar olsun. Her bir iştin başı bismillah menen başlala turan bolsa Allah'ın yardımı olur dostlar. Bizden tilimizde bismillah degenimiz menen bismillah dep tamak jey turan bolsak şeytan ayta degen. Emi bizge bu yerde tamak aç kalgan yok depçi. Bismillahsiz tamak jey turan bolsa şeytandın ele özünün aralaşkan nersesi menen koşa tamak içken bolotçu. Uyga da bismillah menen gire turan bolsa şeytan ayta etken. Kettige baldarım. Bu uyda bizge jataka mestagalı deydi eken da. Bismillah degen sözü kiçireke ele söz dostlar. Bismillah menen başlay turan bolsak siz bizden oturuşubuzda erten kıyamet günü surak bolboyun. Biz ушундай oturuş ötkөрөйлү. Biribizди imanda, ibadatta estey turgan oturuşlardan bolsun. Men ушунча sүйүнүп калдым бүгүn жамааттын жарымы намаз окуду алхамдулилlah. Калганы дагы окуйм деп ниет кылып атат. Кийинки оюндарда толук окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Мына бүгүн 5 günden beri 10 günden beri dostlar mына Кеңеш айыл өкмөтүнүн досторубузга очередь келген мына. Ушул природаны ушул жерге жайгаштырып, ушунча условия кылган ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн балдарына Аллах Таала ыраазы болсун. Dünya ahiretlerine Allah Taala baktırlıkka sebep kılsın dostlarımızdı. Şunca konak kütüştele oңой nerse emes dostlarım. Oşoğa barыбыз tınç bolaylı, imanda, ibadatta, namaz öz uğrunda okuylu, uruşpay, talaşpay, biri-birimiz menen uşu sagınışıp durup tarkap kete turgan mümkünçülükte Allah Taala berip atat. Kapa olu emes ana mına deyt, mına deyt dep bir adamdın ekinci adamga uşaktap, bir adamdı ekinci adamga jaman görgödө key жок. Biz erkekbiz. Biz uşunday bolaylı. Har birimiz menin kemçildigim var dep turup anan dost bolaylı. Ana kemçildigimizni koşa jakşı görsek anan dost bolobuz. Oşoga dostlarım biz geçede oblastта da göründük. Aябай активный баргандардын катарына girdik dostlar. 3 komanda barıpız. Даже 3 komandadan aşık barıp Karagulcaçı. Allah razı olsun. Bu ынтымакчылыгыбыздын belgisi. Oşoga inşallah mına Кеңеш айыл өкмөтүнүн балдардын сыйын көрүp ынтымакта достор капитандар ошол өздөрү айтканды угуп ошолорго моюн сунуп ушул нерде чектелген оюндун тартиби менен ойноп берели достор. Анан ойноп чордоп бири-бирибиз менен кучакташып таркайтын насип кылсын. Алхамдулилlah. Салату вассаламу ала Расулилlah. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar ve rahmetike ya erhamer rahimin. Allah razı olsun. Жашоодо таза жолду танда мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга өзүмдө бул өмүрдө күйүп эмгегиңдин элиң үчүн нарына жалкоо болбой кайрат күчүң барда чоң жарыштан сапарыңдан калба жашоодогу жеңиш ошол экен пайдаң гана тийсе ар бир жанга Böyle ötken işke kayra Kurduynoga berilip baylanma Atın öçpö жашап кылымдарга Баштаган жолуңдан эч тайманма
Из калтырган жүрөктө нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бир сен, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрүсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпө жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпө жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктө нур барда. Жаш кезде шоктук кылып таяк жешкен. Таппаймын берер дүйнө досторума, тандашып жакшы кызды аяш дешкен. Досторум иманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жангылачы. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Сүрөшкөн көлүк болсом жарыштагы, таптаган саяпкерим алыстагы. Сезилет силер менен чечилчүдөй, досторум турмушумдун табышмагы. Досторум иманга жол салгылачы, досторум элдеп күйүп жангылачы. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Гүл азыгын силерди асылдарга кошконуна миң ирет жаратканга ыраазымын.
жакшы жака тагдырыңар. Өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы, өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Биринчиден бүгүнкү жыйынга келген жалпы достор, куш келипсиңер. Бүгүн эми жыйын болушунча аракет кылып, кызыктуураак өтсүн деп аракет кылдык. Анча кемчилдиктер болсо, бизден үзүр кечирим сурайбыз. Анан оюн өнүкөсү жакшы эле деңгээлде болду дейм. Оюнда биринчиден бу жерде спорттук иш-чара, биз ортобузда достукту, ынтымакчылыкты чыңдоо, айыл өкмөттөрдүн ортосундагы достора. Адан кийин ушу бири-бирибиз менен таанышып, жакшы карым-катнашта болуп, катташып жүрсөк деген ушу башында башталган эми иш-чара. Кудай кааласа жакшы эле уюшуп атат. Анан жылына бир жолу ушул жаратылыш коюнунда жакшы отуруп эс алалы деген программа бар. Болушунча өтүп атат бул жагы. Чоң куш келипсиңер. Анан да бүгүнкү волейбол оюндун жыйынтыгы боюнча 3-чү орун Кара Кочкор айыл өкмөтү болду. Будан кийин да жакшы оюндар достор. Экинчи орунда да бардашып калмадык. Анан 2-чи орун легендарылуу Капчыгай айыл өкмөтү. Анан быйыл бүгүнкү немеде биринчи жолу уюшуп өздөрүнчө команда болуп келип атышат эми. Алыстан ата артып, Бишкектен атай, а? Бишкек командасы биринчи орун. Allah razı olsun ey. Тынбай. Ол класс аткан акысы окшойт. Анан калган катышкан командалар. Бир сыйра неме кылып коелу эми. Кеңеш 1. Кичине неме болсо дагы. Замыгер. Кеңеш 2. Өзүңүздөн баштадым го сен. Ала берсең эми. Анан Каллин. Зайбек. Карагөз. Ana bugün nemeli toptu yaxşı kızıtı oynap attı. Kalin gördüm. Ona 99 ayavay kızıktırdı. Yaxşı etti. Kurban yaxşı normal duruyor. Ne 90? Lutsi игрок. 90. Aslında mı? Alan boluşunca hareket kıldık. Kapı olmayışlar dostlar. Kızık durur nemeler şunday. Ana nem kalgan iş-çaralar dağı ulan atemi. Sıy tamaklar. Ya bilen fotoğraf mı? Aça. Ana estafet. Buna töreğe bir söz verip koyalım. Estafeten bergen. Ana estafete oyunca. Giyinki toptu, ana giyinki marekeni. Anan gibi. Azrail koyuyor ana bu avul.
Olar endi, ayırma yok. Ana dostlar. Buna dostlar emi. Meni bir tartçı gengi şaşırma. Videolarni görem, men görünmeyim iş yeri joyi. Tart. Filoyla tören geçme. Ne dostlarım bugün dağı Xudo kalasa Allah nasip kılıp Kengeş aylık ötüne gelip var. Dostlardan çayın, suyun gördük. Oyun geçti ay. Buna sonun bir yeri var turbay be. Allah razı olsun dostlarıma. Bayım sizlerde qanday sunuş var? Biz kapitanlar Çeçel'de degile da keyinki жылга qaysi жерге барып салабыз. Бул жерде зор топ бирөөгө берип коюш эмес да. Ар бир айлык ала берсе боло берет, либо жерге өткөрсө болот. Будан эч нерсе кетпейт. Просто өзүбүз барган адамдар эле көтөрүп барабыз да, чайыбызды ичип жеп келебиз. Ошол айлык уюштуруп берет. Анан ошону каалоочулар болсо биз алабыз деп былтыр мына Kengeş айыл өкмөтү өздөрү алган, биз кийинкини алалы дешип. Ошо Чыргалем чыга берем тартынбай. Немелер болсо айсыздар. Мындай жерди көрө элексиз балдар. Кеңешекке бербейт. Дейиш көр болот чыга. Анан ала турган жок болсо, шалмадап калдыңар, шалмала беребиз. Биз бирок кайерге өткөрөбүз? Жакындаганда айтабыз да. Может шалмага, может жайлоого, может бир Üskül jaka ötküröbүзбү? Bir jaka çakırabız da işigini. Şerge dile gelgile. Nemesi Bir gide bolо берет. Кайли боло береби? Ал чабалар, чабалып. Болдан да. Жо, ала тургандар бар өзү, мындай. Сунуш болду ал, кем алатты. Çırgal aytayın da otele bekliyorum. Top hazır Kengeşten keyin. Ulturlar. Nemeye gelip kaldı da? Kallinge gelip kaldı ha Sarbek. Kallenin gelin. Keyinki ay Xudo kalasa Kallilinde olur. Azım şu ayca barsağa şu ayca barsağa dile ötközüp veriyorum az çok öyle. Бүгүн кече Prosto bizge öçüt gelelek böyle de. Бултуну жайлап өткөрдүңөр ошо боюнча мындай эсептеп көрсөң. Ошону Esep çağırdı kaptanlar. Bir jil ötüp Çayga bar biz özümüzün gezekkeliginde şart ele bizde deybiz. Bular biz ötkürdük. Kallinge geldi var. Kallinge geldi. Kalin. Karakoşko sizlerden keyin ötkürganda. Kalilinden keyin Karakoçkor. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo chekishmoqda bo'lsin, payg'ambar salomatliklar bo'lsin. Alloh taolam qanday bandalar ushbu yaxshiliklarning boshini yetib turgan sizlarga Alloh taolam boshingizga bergan bo'lsin. Birbirlaringizga Xudo taolam shu kengashning ballarini Alloh taolam ehmin baxtli bersin. Shunday yaxshilarda qancha shu do'stlarga xizmat qilib ikki kundan odamga o'rtasida shu odamga Alloh taolam emne ümitinglar bo'lsa Xudo taolam ümitinglar yetkazsin. Alloh taolo tugan yurtlarga sen bo'lma. Algan dostlar Talatü'den gelip ötesiniz, şu atardı bir şeyden, Astana Burcağı. Kuday talam uşunlu, ardayım dostlar degende жақшылыққа adamlar üzülmeydi olsun. Kuday talam yollarda açık kılıp, üstlerine niyet kılıp gelgen bar zuvatları ekipleri bakın. Kengeş ayıl hükümetine Allah razı olsun. Çok yaxşı. Hazır ne amalımız kaldı? Aç kaldı mı? Şam kaldı, Şam. Şam bolup kaldı, Şam okuyayım baldan. Allah razı olsun dostum. Kengeş ayıl hükümetine bir kol çap koyalım baldan. Allah razı olsun. Ötü, çoğuk bir dengede dayandan. Allah razı olsun. Şam okuyayım. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem izdeşken dostordu köbeytküle dedi. İzdeşken, izdeşe turgan dostordu köbeytküle dedi. Ya Resulullah, izdeşe turgan dostor degen emne dep sahabalar soraştılar Peygamber. Kıyamette Allah Teala iki dostun birin beyişke girgizip mına rahattan dese, dostu girip durup özünün dostu jönünde kabar soraydı. Allah Teala'dan. Ya Rab, menin dostum var. Men anı menen çok girişim gerek. Allah Teala tikte sıdırıp sora. Ya Rab, men beyiştin içinde özümün dostum taba albayım. Ankeni beyiş aybay çoğum. Allah Teala tozoktu aynek kılıp görsetip kara tozoktan bar bu dese dostu tozokta jatkan болады. Tozokta jatkan болады. Ya Rab, bul menin dosum da. Bul menin dosum. Allah Teala aytып жатат. Oşol tozoktogu түшкөн, tozokka түшүп калган досуңду тартып чыгарып, бейишке киргизип алууга сага мүмкүнчүлүк бердим дейт. Ошондо ал досун чыгарып, мүрөк суусуна жуунтуп, анан бейишке жетелеп кирип кетет. Дегени, издешкен достор дегени, бейиштен таппай калсаң, тозоктон болсо дагы издеп таа бейишке киргизип ала турган достор керек бизге. Тозокко тартып кете турган достун кереги жок. Тилекке каршы бейишке алып кете тургандан тозокко жетелеп кете турган достор көбүрөөк азыр. Аял дос бар, акча дос бар, мансап дос бар, арак дос бар, кумар дос бар жана башка. Шулардын бүт бардыгынан чанып, ахиреттик издешкен досторго жолугуш керек. Бозо достор бар, бозо ичмей. Арак достор бар. Шулар дос бу. Бозо бербей койгон күнү ал сени достуктан сызып коет. Намаз окуган достор менен отурсаң, намаздан кийин Аллах ушул досумдун күнөөсүн кечир. Досумдун күнөөсүн кечир деп дайым сизге дуа кылат. Шейхтердин бирөөсү айтат. Bir janazan alıp geldi, жаш жигит 40-ка жетип жетпеген. Жууганда өзүм жуудум. Туугандары келип жардам берди. Bir жаш жигит ботодой боздоп ыйлап, жашы токтобойт дейт. Мага суу куйду, баланы оодарды, жардам берди. Жуудук, кепиндедик, жашы токтобойт. Tilinde olsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah için Allah'a bir gün kaytabız deydi. Allah için biz, Allah bizi yarattı, Allah'a bir gün kaytıp barabız deydi. Bırak botoday bozdoğu ilaydı deydi. Canına kelip deydi. Allah senin ağan için senden de atayınından da mehrimdürük köp özüngdü kıynama sabır kıl dedim deydi. Sabırın jarışı Allah soğu verir. İnnemâ yuvaffas sabirun acrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz alat dedim deydi. Bayağı bala meni taң kaldırıp bul menin bir toğanım emes dedi deydi. Kim desem deydi. Dosum dedi deydi. Jaşlıktan birge çoğoydum. Sadike birge vardım. Mektepte birge okudum. Üniversitette birge bitirdim. Bütkenden birge jumuşka kirdik. Kerek bolsa kvartira algan kezde mаңдай teskey bolup ekөөz okşaş kvartira aldık. Ekөөz teң üylöndük. Bunun da bir kız bir oğlu var. Menin de bir kızım var. Jumuşta birge жүрдük. Жақшылық, жамандық, ибадатта дайыма birge жүргөз досум деп ботудай боздоп ыйлайт дейт. Достук ушундай бекем дейт. Жаназа окулгандан кийин кабырга алып келдик. Досун өз колу менен койду. Bir туугандар эмес, ушул жигитти баары сөйөп калды. Баары кетти дейт. Досунун кабырында калып bir канчага жаратканга жалбарып, Аллахым мени досумду кечиргин. Бейишиңден орун бергин. Жаткан жерини бейиштин бакчалардан кылгын. Таң калдым, ушунча бекем достук бу. 40 жылга жакын бирге жүрдүк деп айтат дейт. Анысы эмес дейт. Эртеси асырга кайра bir жаназа келди деп bir күндөн кийин. Жаназаны кирип жубайын десем, жүзү тааныш дейт.
Қайдан көрдім еле, ким еле десем. Жанында ботодой боздоп атасы дейді. Ақсақал ұстаз, ұмытып қалдыңыз бе, кечеге дос балам болады. Кече жаныңызда мүрзеде илаған, кече досына су құйған ушул деді дейді. Bir суткадан кейін, асырдан кейін бұл баланың жаназасын оқыдым дейді. Мүрзеге алып барсам адатта, барсам кечеги достың жанындағы мүрзе бош дейді. Еш менің тарихымда, мен ушунча 30 жыл, 40 жыл имамчылығымда жаназа көмгенді көрген емесмін дейді. Екінші досты ертесі күн алып барып, асырдан кейін кечеги достың жанына қойдым дейді. Аллах жолында достошу деген сөз. Достың қаза болғанына қайғырып түніменен. Атасынан сұрадым дейді, не болды? Ештерсе жеген жоқ. Ибадат менен, саждада башқада илады дейді. Досына дуа қылды дейді. Кешінен кейін, намаз оқып келгеннен кейін, ошо дуа қылған жерде, илаған жерде жан беріп тұрды дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, мен айтайын деген мәселе, достық ушундай болады екен. Анын байлығы, бийлиги башка сөзүн емес. Досуңузга дуа кылганды билебиз бе? Салаф салих өткөндөрүбүз айтат, досы өлгөн кезде 40 жылга чейин досунун балдарынын кабар алып жардам бергендер бар экен. 40 жыл. Досунун бала чакасын кабар алып, кепилдик алып жардам бергендер. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Her bir adam dosunun dininde. Kimdi dost kılууdu tandagıla? Dosun артыңнан дуа кылабы? Бая сөзүмдө айттым, мактанабыз досум чачымдан көп деп. Башыңа түйшүк келген кезде таз болуп бирин да таппай каласың. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва tawaffana ma'al bara. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatik bi rahmetike ya rahman rahim. Şu iş-çaranın uyuşturucusu, kiyinki estafetani aluvchi, ula ötközүүчү бардыгы неме болуп калыптыр да. Шай келипчи. Ошол немени төраға жакшылыкка тапшырып коелу. Кийинки жылкы piknik эстеп турду. Uçak. Maşallah buna uçak. Buna dastanın Jalpı 80'ler diye betası buna maşallah. Allah razı olsun. Öte jakşı. Aslı. İşte uğurun var jakşılık etsen. Bıçak dığırası. Uçadan jeyli uçadan. Kiyinki yıl qayerda otuşuldu? Keyinki жылы çalma aytat. Oşol uakka jakındarak kalgandı aytat eken. Hazır barıp dayanlar. Atamana ve sakkana ve cehennemnel muslimin. Cezakumullah hayran kasiran. Allah'ım özüne çeksiz maktollar olsun. Yana süyüklü peygamberimize duruz salavatlar olsun. Cedirip içirgen Allah Teala'ya köp şükürler, hamdlar olsun Allah'ım. Şu bizlerge dasturkun jayıp atkan şu kengeşlik dostlarımızga, kengeş aylık ökmötünde şu hizmet kılan dostlarımızga Allah'ım jakşılık, barakat ata kılgının, jayılgan dasturkunların jakşılıktın açıkçı kılgının, jamanlıktın japkıçı kılgının Allah'ım. Bizler duşarı kursançılıkka, suyunçke sebep kılıç edip dostlarga dasturkun jayıp, bozuy tigip, oyun uyuştura turan yerlerin bardığına hareket kılışın, yol sağlık şunday bir kursançılık, suyunçke sebep olutat. Dostlarım Allah Teala sizleri daha bu dünya ahiretinizde de ardayım suyunçka Allah Teala duşargısın. Bu dünya ahiretin jakşılığına Allah sebep kılsın. Jalpı alıstan gelgen, yakından gelgen dostlarında kadamların jakşılıkka sebep kılsın. Intimakçılığınız artsın. Jaman köz, jaman söz jetpesin. Baldarınızda Allah Teala jaman közden, jaman sözden saktasın. Allah Teala ötken bir tuğanlarınızda, atelerlerinizde Allah Teala öz rahmetini algan olsun. Bu dünya ahiretin jakşılığına Jalpı 80'lerden ıntımakçılığına Allah Teala sebep kılsın. Canınızdı, malınızdı, uluk davat mehnetine, has safarlarına, jakşı solih amal kılganlarına Allah'ım nasip kılgının. Özüңdün ya Allah, jamalыңды, beyişe varganda sen özüңün jamalın görüşün nasip kılgının. Har birimiz çoğu beyişe girişin nasip kılgının. Bu dünyada Allah özüңden başkaga muhtaç kılmagının Allah'ım. En jakşı amalınızdı ömürünüzün ayağında kılgının. En jakşı gününüzü özüňe jolukkandan kılgının. Rahmat ya. Ayaşlarga da. Evet, çoğu mınal yerdeki bizge hizmet kılıp atkan bizden ayaşlarımızın Allah Teala ömür ısına bereket bergenin. Den soğluklarına den soğluk bergenin. Ene zatına berilgen jakşılıklarda Allah Teala ata kılgının. Allah'ım özüň ayaz zatına razı olup salam jönötkösün Allah'ım. Nisa süresinde kança maktoo aytkan bolsoň, oşol maktoolardy Allah'ım bizden ayaşlarımızga nasip kılgının.
балдары мурат тапкары, кыздарына хафиза алима кылгынын, өмүрлөрүнүн аягына чейин балдарынын кызматын көрүп, Аллах Таала ушу жакшылыктарда пешенебизде ушул ар бирибиздин келинчектерибиз пешенебизде болушун насип кылгын Аллах. Оору сыркоодон алыс кылгын Аллахым. Өмүр ысына берекет берген рахмат ки архамар рахим. Жалпы досторго Алла разы болсун. Досторум, эсен болойлу, тынч болойлу. Ушунча кызмат кылган жалпы досторубуздун кадамдарында болгон жакшылыктарды Аллах Таала ар бирибизге куткусун. Кийинки пикникке чейин Алла разы болсун. Qurbi dostlar bugun uyga kelgile. O'sha kunni do'st kuni deb bilgile. Sizlarga deb bag'ishtalgan dastarxon Vatanardı bergile, vatanardı bergile. Hırdap bilep takır bilmey tanıştı. Gülüp tınbayı çıktığımızdı. Olturalı dostlar altın ayaşta. Oşol bizge rızkı, oşol bakıttı rızkı, oşol bizge rızkı. Çileli sır aytıp, kömül açıp ölüm aytıp, bir aytıp. Baldarыбыз ойногонду күлгөнү, bizge ошол зор байлык, bizge ошол зор байлык. Ырдап билеп такыр билбей тынышты. Çıktığımızdı. Olturalı dostlar altın ayaşlar. Oşol bizge rızkı, oşol ekken rızkı, oşol bakıttı rızkı. Qurbi dostlar bugun uyga kelgile. Oşul kunni do'st kuni deb bilgile. Sizlarga deb bag'ishtalgan dastarxon vatanardı bergile, vatanardı bergile. Hırdap bilep takır bilmey tanıştı. Çıktığımızdı. Olturalı dostlar altın ayaşlar. Oşol bizge rızkı, oşol ekken rızkı.